500 gramo nin pigtutubudang shabu na pigkakar kulong 3.4 mil pesos ang kantidad na nakumpiskar kan otoridad sa pigkasar na buy-bust operation sa Zone 1 Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur alas 7:44 nin banggi kanakalihis na Miyerkules. Biniso ni PIDEA Camarines Sur Provincial Officer Investigation Agent 5 Mark Anthony Viray ang mga subject sa operasyon na sinda Samson Broques y Villanueva, 52 anyos karpentero, Lilian Jesmoy Isabaria, 47 anyos nagbabay and sell, asinan sarong 16 anyos na lalaki na interong residente ka nasambit na lugar. Arestado man si Eduardo Villagracia Jr. y Dogos, 47 anyos, laborer na residente kan Barangay Impig, parehong Banwaan. These drug personalities are the one proliferating illegal drugs in the municipality of Sipocot, specifically holding a huge amount of illegal drugs. So kagabi po, immediately, the minor, we immediately turn it over to the Women and Children Protection Desk ng Sipocot LPS for proper dispositions. Pirang bulan man daang pigpasairarom sa surveillance ang mga suspetsado na interong high-value targets. Naging posible man ang pagkakadakop sa mga sospek sa tabang kan pinagsararong pwersa kan personahes kan PIDEA Camsur, Sipocot Municipal Police Station, asin Camsur Provincial Police Office Provincial Drug Enforcement Unit, asin PIDEA Bicol. Again, we are appealing to the community and to those who are still involved in illegal drugs na better stop it. So alam naman po natin, the long arm of the law will always catch them. Nasa kustodiya na kan otoridad ang mga suspetsado na interong naaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Lea Molar.